Bia Kamal ka Nuer online TV kejan gwasme teka wargama bialing and wargama cha jogor SPLM IO use ke wargama cha tup nas dial ko deka gwas dol manana cha chwalten dekan wutin cha dala don dol mo bajudul ka gwasan be ka shanka waraw ka pai welkel ron kina daro wide jandaro wide diok agenda no bialinga jan gwasa me gore jin bijen wakane de koken kono kono de lere de kan wo gonten koken gor kon ka de ko woten ban je chulingo gwa shala do te ka warga me sha gor ngane spele mayo re wike unity state ka kui spele mayo use leak unity state chingwane jara do shol kanas dial tin shunkel ka spele mayo chala do shol kene nastin charo den garpin elaw kanastin chunkel ka spele mayo ka kantine dang baro tinte pin unity state chala do ba dolo moto ka chanka wero ka pai welkel ron kine daro wide jendaro wide diok chajala dinono an gwasan balat ka unity state spele mayo secretariat in Kalabalek gwasan ke Presbyterian Church ka tawero chaje ladinono en warga ponde jana chaje gor gwasame deran goro daraja kwen ka lode beje nung teka en do brana chalat keje chalado kenasen kon langwani ka spele mayo use league unity state ka bintu chalado chiken goro de kan rajeme de kan jachup kan wana dialan tere wujen wini na dialan kontin shachurin gwarpin ke nasan dialan konen shunka spele mayo an wargama gwar ke je ka changa wel ka pa wel kel ron kina dara wirjan dara wide diok ka chala do an changa danan de dol mo de dol ka je dera changa waro ka pa wel kelba ka chala do dera ta waro ka sunday ka do brana chalat ke je bichu kwen ka jan wargama warga dana sha gora ken ajero je dana nde kono linga jan gwasama gore bije nywaga ko ken ko dere shop re wichen wini kanasan kono tie ko gwasana na ba dolo ma bay dulten biate kamal bye bye